nakereje cyane kubera impamvu ariko narinzi ko kuri amugaba hari pastor Sebaziganda batata kibazo n'ubwo naje nafatiriwe ariko mwanya naje ngiye kujamo ndamanaka rimwe tuzamura ibiganza by'Imana icubahiro. Bwana sifiwe. None ga revera je bugufi cyane ariko nane si impamvu zinturuka ni impamvu nyine simakota la banda visa kuko wakati kandi urabizi kuko nari mfite umwete wose kunga nabiteguye kuva wa munsi bambwira kugeza uyu munsi wa none. Uyu munsi ndafatirwa kubera nyine impamvu murabizi kuko nanje nyine mfite impamvu nigaragara ko revera nabimubwiye yabyumvishije. Rero mu byukuri nshimye Imana kuko nanje taramye dushitse bwije ariko nshimye Imana kuko Imana yabikoze. Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka dukomere Imana amashyi dushima Imana dushime cyane kuko revera ni inshuti yanje ndamukunda nawe arankunda kuko ijambo ry'Imana azavuga ngo tugende dukundana. Nimba udakundana nimba ntarukundo ugira reka nkubwire ko ufite amakerere. Ijambo ry'Imana azavuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atagira gute kugira ngo abashe kugira gute ahabwe ubwenge. Tuzamura ibiganza tuzi Imana icubahiro. Bwana sifiwe. None mu byukuri tugeze mu mwanya mwiza kandi bavuze ko hasigaye iminota 20 kandi ni mikeya kuko kandi ari myinshi kuko sinzangaye iminota ariko turafatikanya n'abavandimwe bari bavuze ariko itorero ry'Africa turabashimiye cyane. Abayobozi bari hano barevera abakora muri kamati bose nababonye bari hano muri kino kibanza abagize ishengero ryose reka tubakomera amashyi baje gutaramira Imana yo mu ijuru kuko muri abantu beza Imana yaje baheze umugisha. Bwana sifiwe sana. None ga tugiye gutambira Imana ngo dusengere twifuza kubera kuko ariko bimeze ngo nanje mbashe kuva kuko nanje po muzika kandi ndashimira muvandimwe Tebutsi twaravuganye bakunda kuko naje ngomba kuza tukabana Imana mujugweza umugisha. Bwana sifiwe sana. Abantu bimuhira bose ndabashimiye muvandimwe Pilote namubonye hariya Imana mujugweza umugisha nabyishimo na mwishengero na uri hano data ariko uri umugabo. Bwana sifiwe sana. Kibona ngoma Imana mujubaheza umugisha mwinshi nabo ntabonye ntakibazo ngira kuko murabizi. None ga reka tubyina agasirimba twade tubyine kagufi niturangiza twake utaka asaka kuri Noel niko nabwira abantu niko kuri kabisa hakika ya Mungu. Nimba utatse uyu munsi kuri Noel harahari kandi utatse kuri Noel uzaka kuri Pentecost kuko Pentecost ni uburyo bw'uka ni uburyo tuzamura ibiganza. Bwana sifiwe ni uzaka kuri Pentecost kwera kuri Pentecost Yesu asezera abigishwa arababwiye ngo ndazamutse giye naco zakora nzabohereza umwuka wera ariwe mufasha kandi usabagira abagabo nyabagabo bo kumpamya Yerusalemu hose Yudaya hose Samaria katika osi niturangiza tuje mu ijuru. Bwana sifiwe sana. None iba kucuranga data Kennedy iba kujana gatoya twumve kandi ube kuzamura nyine piano ibe kizamuka tije hasi zamuka.
titurayumva neza, titurumva sente izamutse, titurayumva izamutse, tukeneye izamuke. Niturangiza uzana kugasakama, amashanyarazi kugasakamira aho gahagaza. Hari ibindi bisigaye se?
byose biremera. Tasima tegeka byose biremera. Tegeka byose twogenda ku muntu umwe tumukoza ibiganza amasaha yagiye. Bwana sifiwe. Kandi uyu munsi nari mfite ijambo rivuga ngo iyo tuja ni wabo ibihumbi, kora neza kugira ngo nawe uzabe muri ibyo bihumbi. Iyo niyo topic nari mfite uyu munsi, ariko ile salim. Bwana sifiwe. Amen. None ga bazane kintebe tuhudumiye ibintu n'abashari bamwe namwe kugira ngo bashike ubone ibitangaza by'Imana, ubone gukomera kw'Imana. Bwana sifiwe. None ga ariko kandi twizeye imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana, kubera ko Imana irashoboye kandi Imana izikora ibitangaza. Si rimwe si kabiri tubasha kubona ineza n'imbaraga zayo, ariko kandi wizeye imbaraga z'Imana bigaza ubona kuko zananiranye nze tukaguhudumiye tubwire Imana w'Imana ikora ibitangaza muri uyu mugoroba w'uyu munsi wa none. Ubona igitangaza cy'Imana, ubona imbaraga z'Imana. Niturangiza tutange agenda dutanga umwanya kugira ngo bakristo bagereze abakamerameni. Imana namwe turabashimiye, Imana bagire neza kandi n'abavandimwe n'abagabo n'inshuti. Imana ikomeze bagire neza. Zamuka wa zamuka kwirukansa
tuvuga ngo amen. Amen. Reka dusabishe umurongozi programa twongere. Munota umwe. Tuzamurire dushimira Imana kugira ngo twakire. Amen.